Naka to mandana okurubi takanyu sama indi taki o interim chairman o kotonela la robuga da mbakani kitona ga indambe na tambos me sana ga madala kino de me chairman today ya to mando talanga o beba bina walu na bidding taki na tonda da ngel marroi la kana board of trustees kito na sa leon sa bidding taki ko kito sambuli kito lebe telingi kito mi kito apply mekina vamos a dar due process kami bina no dodol tangi buat ni no da bonuai yo veo satu to sini ko na kana mai loan stack na Gelmar Holdings varita kaindo na so wo se milestone en el la ko bo ni tiltibi menalo mambaka ni robi mama na baksauts e qua mai da so na kenan dollar valongo io veo it's also symbolic e varretaka ni sakena on bakongo meta sando bata ne toki men da rota na bula sautu men da vava ka non da yo today vabalang back we are the largest real estate owner owning 90% of the land in Fiji, and that's a big strength. Because if you own the resource, you control anything. Kaya nambuli kinabi kito o klan ni sa boros trustees sa tuta kay vida tuna subsidiary land subdivision sini kamu biao. Ya wasio ba dia ni tamani ba baltak. Ngano ni bilutak. O wakawa kito senta kada tilti bento na MOU. Lebunang gelewa ito kito akwata kana ngona. Kasa develop tu na ko may kasaror menesino matawul stage 2 may nandi tawuleu and la ko na ngona iyo na demand ni biwa baltak kalif sabalu tu kana tamay baltak na tumbu iyo elebu na biyo boli kaya rabina katanang gel na bali finance elebu na banke kita lang tayo baltak kaya malambali kaya wakat kito lande na company wo Gelmar Holdings may kito tigu na len subdivision na complement taka company baltak nang bunwa kaya binakabaw na matain tu narabi kadalin bunwa karena kena tumbuh bang bisnis kena lustel mai kena til tibi karena dondo na merawe wat-watan lagi na to kinigel kon baka do na bonwa we can immediately start ayo sabi talo ke CEO ke sol nito appointment ya effective may na matay oksita sa wano nito ni na lom baka ni matay nga ni madon oksita may kito nan dapat matay ni bose matabay ka na board of trustees do kanya baro metang na index begitu kilana tahu itu tuh satok kita sakit tomanan loka